Universidade Hamutu Khatnolu Hussein Indonésia realiza expo de introduzir ensino superior, facilita bolsa estudo Timor Sira. Exposição Universidade Sira Hussein Indonésia se halau durante lorong rua hahu lorong ronulu racing hat to lorong ronulu racing ning fulang outubro tinang ia pusat budaya Indonesia kai kole dili quarta-feira ia lorong ronulu racing 5 fulang outubro tinang Docente Hussein Universidade Pendidikan Indonesia UPI, Irfan Satria Prana Hateteng, foi em primeira vez ma ia Timor-Leste, senti hak fodak tebes, wa hira hari estudante barak mak mai visita expo idane, tuir docente ni observação, Timor-Wa barak mak interesse faculdade de saúde, contabilidade, educação, teknik, komputer, kultura nomos bahasa. Halo, nama saya Irfan, dosen DKV dari UPI Bandung, Indonesia. Kali ini saya pertama kali datang ke Timor-Leste. Kita berangkat hari Minggu malam ya, datang ke sini Senin. Kita sangat terkejut dengan ramainya acara di PDI ini ya, antusias siswa, mau siswa itu siswa dari sekolah menengah atas atau yang sudah graduate, itu ramai sekali. Kita tidak menyangka penuh. Nah, kami dari UPI membawa banyak fakultas, banyak sekali fakultas datang ke sini ikut pameran bersama dengan kampus-kampus lain ya. Dan brosur kita habis, banyak yang bertanya juga ya ke tempat kami dan ada yang menuliskan namanya di sana. Saya lihat animo masyarakat Timor-Leste sangat banyak yang datang ke UPI, ke kami itu perawatan, akuntansi, ya, keguruan, ya, cukup banyak ya. Lalu teknik, komputer, seni juga ada, ya, dan bahasa. Itu yang banyak yang bertanya ke tempat pameran kami. Estudante Marcela Imaculada Ferreira Hateteng, feira ne nudar oportunidade diak ba estudante finalista Sira, hodi hatene konaba Universidade Sira ia Indonesia, no reta explicação konaba bolso estudo. Oportunidade ida, kalau bela mai participa ia be pusat budaya Indonesia nya, dan ini saya nesta oportunidade Miami finalista, kalau bela Miami atau atene lutang konaba Universidade kita Indonesia Sirnia. Dan aumenta também conhecimento, pois seria maneira por dia, também será bem explicar tá maneira é tão bolsa estudo, lá bolsa estudo na sana, pois seria universidade né facilitação completo, pois sai nessa oportunidade pode ir a Miami para bele participa e seria a pameran de. Adinha inisiativa atau ba sekolah religius relasi Indonesia. Mas ini pasti ia inisiatif ida karena mehida loh sekarang bayi harayo karena sama ia tenerai timor dia maybe bela mereka tak tener conhecimento ia tenerai podia ter tang experiência bara por ne bela mais explica fali tenerai do lihat lara completo dengan lara completo Marcela Imaculada Ferreira. Marcela sim, esse estudante do colégio São José Operário. Obrigado. Reportagem Nova Magno Sandro Barros, Televisão Timor-Post. Janela informação ba Emahoto. Atau atena informação atual diagliu kita halua. Haneha butang subscribe, like, halo comentário no faz butang ba media sosial hoto.